Političku kontrolu bi zadržao izvesno Europski savjet, znači kao skup šefova države i vlada. Ono što bi se nužno moralo desiti, to je da se neki nivo potreba brzog reagovanja ostavi na nivou budućeg komesarijata, recimo zamislivog za zajedničku odbranu, na primjer. Koji bi pod sobom imao klasični vojni štab, koji bi onda izdavao praktično naređenja trupama koje su delovi te buduće zamislive vojske. Tako da bi za neke brze reakcije koje, kažem, poznajući unutrašnju strukturu Europske unije i prosto njen pogled međunarodno se ticale donekle ljudskih prava, manje terorizma, to nije toliko vojna stvar koliko policijska, i da bi recimo apsolutno bi ugrožavanje neposredne suverenosti neke od članica bilo što kaže zahtevalo vrlo kratki i brzi mehanizam donošenja odluka koji bi vjerojatno bio spušten na taj komisarijat. Bez potrebe da se saziva Europski savjet, što zahtjeva dane pripreme i mogućnost da neko to odluku blokira. Plus imamo sad onu debatu oko toga da li treba ostaviti konsenzualno odlučivanje ili glasati kvalifikovanom većinom, da bi sigurno neke reakcije odlučivanje o nekim reakcijama te vojske bile svedene na kvalifikovanu većinu kako bi se spriječilo da neka od zemalja iz nekih specifičnih interesa ili prosto bilo čega ili mogućnosti ucjene za neku drugu temu unutar ukupnog odnosa sprečava donošenje odluke. Tako da bi relaksacija mehanizma odlučivanja morala da usledi.